Yesu nashimwe cyane ku izina banyita Pasikazi, nkaba mfite ubutumwa ngiye kubashikiriza. Dore ubutumwa mbese nubuvuga ko abantu mbese bakiri mu byaha bakwiye kubivamwo. Imana igiye kuzira abantu baryamana ari bitsina bimwe. Imana igiye kuzira abantu basenga ibigirwamana, abantu bihakanye Imana bakayishira kure, abantu basigaye mbese basenga ibishushanyo. Imana igiye kubazira batihanye. Bihane. Mbere yuko ndi butangire ndasenga. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima ko uyu mwanya Data umpaye kuvuga ibyawe. Ndakwinginze Kristo mwana w'Imana, ewe Yesu Kristo, umuntu ari wese ari bwumvirize rino jambo kandi rikaba rimukoraho. Ndakwinginze Kristo yihane. Haleluya. Kuko mwami Yesu Kristo, wewe umaze kubazwa n'ibyaha by'abana abantu. Uwiteka Mana, ndakwinginze umwuka wawe wera uzi hano hantu. Haleluya. Ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka yose mibi kiragenda hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Mana Isirayeli, uburinzi bwe bukomeye buzi hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Kristo, abamarayika bawe bazi bagote hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusaba imfashanyo Uwiteka Mana Isirayeli. Ndagusaba imfashanyo Kristo mwana w'Imana. Oh haleluya. Ndakweretse abantu bari bo bose bari bwumvize ijambo ryawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Isirayeli, umwuka wawe wera agenda bafashe mu izina rya Yesu Kristo. Uri Uwiteka, n'iryo zina ryawe ntago wigera uhinduka. Umve Mana, habwa icyubahiro kuko ari wowe Mana Isirayeli, wowe udahinduka. Oh Yesu. Oh haleluya. Ndakweretse abantu bawe bari bwumva ijambo ryawe Data. Ndakwinginze ubahezagire kandi ubane nabo, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi turasoma Kuvayo. Abantu benshi basigaye baribagiye Imana. Abantu benshi basigaye barasize inyuma Imana. Abantu benshi basigaye mbese batazi n'Imana yabaremye yariyo. Haleluya. Reka dusome Kuvayo 20, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo mbese turageza ku murongo wa kangahe wa 4 n'wa 5. Reka dusome. Imana ivuga ya majambo yose iti: Ndi Yehova Imana yawe, yagukuye mu gihugu ca Misiri, mu nzu y'abashumba. Ntukagire izindi mana izo arizo zose unzana mu maso. Ntukihingurire igishusho c'ikibazano canke ishusho imeze nk'ikintu ico arico cose kiri mu majuru hejuru canke kwisi hasi canke mu mazi munsi y'isi. Ntukabyunamire canke ngo woshwe kubikorera, kuko jewe Yehova Imana yawe ndi Imana isaba kwihebegwa yonyene gusa. Izana igihano ku bana kubw'ikosa ryabase kwiyaruka rigira 3 no kurigira 4 kubanyanka. Mugabo nkagirira ubuntu bwuzuye urukundo iyaruka rigira 1000 kubankunda bakagumya amabwirizwa yanjye. Amina.
iri ni ijambo ry'Imana riziye umuntu uwo ari we wese yihakanye Imana ya Isirayeli, akagenda gukorera Imana idahari, akagenda mbese kubaza ibishushanyo. Kandi Uwiteka Imana ya Isirayeli yavuze ngo nimwibazire ibishushanyo cyangwa ibisa n'ishusho. Haleluya. Abantu b'iki gihe mbese bamwe ntabwo bazi Imana bakorera iyo ariyo. Mbese hariho ababaho batazi n'Imana yabaremye. Abantu barafata ibishusho bakabiremarema maze bakaza babisenga. Mwene data, we usenga igishushanyo, Imana ishaka ko wihana, Imana ishaka kugaruka, Imana ishaka kumenya ko ariyo yakuremye. Haleluya. Imana yaremye umuntu niyo ishaka kugaruka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abantu benshi mbese iyo uri kurabwira ati Imana yo mu ijuru iriho, bamwe ntibabyemera, ntabwo amenya ko Imana iriho. Kubera iki? Barazimiye, Satani yarabajimije, mbese ntibakimenya ko banaremwe n'Imana. Abantu basigaye bagenda uko gusa batazi n'uwabaremye, batazi n'Imana yabaremye. Mbese none ko mbese ko utazi ko waremwe n'Imana, wabuzi ko waremwe nande? Haleluya. Ese ho iyo nka ushimbere ukunamira, iyo nka itavuga itumva koko, iyo nka se niyo yakuremye? Ese ko menshi bariko barasenga ibishusho babajije, none ibyo bishusho birafite ijuru bizagutwaramwo? Ibyo bishusho birafite aho bizakujana? Ibishusho udashobora gusenga ngo byumve. Yesu natubabare cyane. Mwene data, ijambo ry'Imana rikujeho, nuhinduka umenye ko Imana ya Isirayeli iri mu ijuru ariyo yakuremye. Mugo ntimwibazire ishusho cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri mu isi. Bene data, ngo ni Imana ifuha. Haleluya. Uwiteka Imana ya Isirayeli niyo yaremye abantu. Mwene data, umenye ko Imana ya Isirayeli ariyo yakuremye. Reka kuza upfukamira Bayali, reka kuza upfukamira ibitumva, reka kuza upfukamira ibintu bitavuga, bidashobora mbese bidashobora no kugufasha. Mbese ugiye mu ngorane ibyo bintu upfukamira biragufasha, hari ubwo binakuvugisha hoho. Yesu nakubabarire cyane. Yesu nakubabarire cyane. Yohana Umubatizi niwe yavuze ati ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nimureke gupfukamira izo mana zitavuga, kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ni Imana yonyine iriho, ari ikwiye gusengwa kandi ari ikwiye gufukamirwa. Haleluya. Yarungitse umwana wayo w'ikine kugira ngo apfire abanyabyaha, ariko muracawusenga, mugasenga mbese ibintu bitavuga, mugasenga inka, mugasenga ibikoko, mugasenga ibishushanyo, mugasenga ibibuye, mugasenga igice cyose, mugasenga umuntu ukamusenga, umuntu yaremwe n'Imana ukamusenga, kandi adafite ijuru azakujanamo, adafite ahantu na hamwe azakujana, ari umuntu buntu wowe ashobora no kugutanga gupfa ugasigara. Mwene data, nimureke kuzimira. Satani yarabahumye amaso, Satani yarabahumye amaso, asigabereka ko umuntu nyamuntu, umuntu nkawe akwiye gusengwa. Imana mukayishira inyuma, Imana mukayishira ku ruhande, maze mugapfukamira Bayali, mugapfukamira ibika, mugapfukamira ibintu ibibuye, mugapfukamira abantu nyabantu nkawe, umuntu atazigira kujana na hamwe, ukamupfukamira ukamusenga, ukavuga ko ari Imana yawe. Imana ibababarire, mugaruke ku Uwiteka, mureke kuzimira. Ngo ndi Yehova Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Misiri, mu nzu y'abashumba. Imana iyo itagufata ngo igukure mu gihugu ca Egiputa, wari gupfira hariya muri Egiputa, nta kintu na kimwe wari kwimarira. Imana iyo itavuga teka ndakubabarire, ngo mbese ngo urukundo rwawe rukuzeho, ntabwo ari kuva muri Egiputa, mbese Farawo yari gukwicira hariya. Ariko Imana ya Isirayeli yarungitse umwana wayo w'ikinege kugira ngo agukure
agukure muri Egiputa, kugira ngo agukure mu byaha, kugira ngo agukure gusenga Bayali. Ariko byose umwana we w'ikinege wamufashe minenegwe, ubona ko adakwiye, maze ucuguma upfukamira Bayali. Haleluya. Yesu natubabarire cyane. Mwene data, inkoni y'Imana igiye gukuzaho, wewe udashaka guhinduka, wewe udashaka guhindukira Uwiteka ngo mbese ngo umushire imbere yawe, ngo mbese ngo umukorere, ngo mbese ngo umusenge, kuko ariho gusenga wenyine. Nutihana ngo uve mu ibyo bintu, Uwiteka azakugira ikintu. Ibihano by'Uwiteka biraje ku muntu ari wese asenga Bayali, biraje ku muntu ari wese yashize Imana inyuma, mbese biraje ku muntu ari wese apfukamira inka. Mbese ko musenga inka niyo yabaremye. Nimugende muri Itanguriro murebe uko handitse, Imana yaremye umuntu iramuhumekiramo umwuka w'abazima. Umwuka w'Imana niwe yaguhumekeyemo, umwuka w'Imana niwe yahumetse kuwo muntu uri kurasenga. Haleluya. Mwene data, nuhinduke uhindukire Kristo, nuhinduke kuko Kristo yaje gupfa kubera wewe. Igihe abantu baracari muri Egiputa, abantu baracari muri Egiputa, baracari muri Misiri. Dore mwene data, nuhinduke kugira ngo Imana ikugire neza. Haleluya. Ntukagire izindi mana izo arizo zose unzana mu maso. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana ikiravuga ati ngo ntukagire izindi mana zarizo zose unzana mu maso. Ariko mwebwe mwikorera inka mukayishira hariya mukagira ikigwamana, mugapfukama mugasenga. Mbese iyo nka hoho mbugiye mu ngorane niyo igukiza. Yesu natubare cyane. Yesu natugirire neza. Haleluya. Murafata umuntu mbese mukamugira nk'ikimana cyanyu, ikimana cyanyu, mugasenga umuntu. Mbese iyo mugiye mugerageza uwo muntu araza kubatabara. Mbese iyo mugiye mugwaye uwo muntu araza kubakiza. Mbese iyo mugiye mu bibazo bitandukanye uwo muntu araza kubagira neza. Imana ivuze ati ntagire izindi mana zazo zose musaba. Haleluya. Ngo ntukihingurire igishusho c'ikibazano canke ishusho imeze nk'ikintu ico arico cose. Ishusho imeze nk'ikintu ico arico cose. Uwiteka arakubujije, hagarikira ngaho, reka gusenga ibishushanyo birutisha Uwiteka Imana ya Isirayeli. Yakuremye akaguha ubugingo, yakuremye akaguhumekeramo umwuka wiwe. Mbese iyo Mana ikurinze ukagera n'igisaha uri muzima, nuhagarike gusenga ibigirwamana, kuko ibyo bigirwamana ntabwo bizagutwara mu muriro, ibyo bigirwamana ntabwo bizanagutwara mu ijuru. Dore Imana ya Isirayeli yonyene niyo ifite guca urubanza. Nuhagarike mwene data, uve mu ibyo uri murakora byo gusenga ibigirwamana. Haleluya. Uwiteka Imana ya Isirayeli yababaye, Uwiteka Imana ya Isirayeli ntanezerwa ngo ibintu bikomeye bizabura kutadushikira. Bizadushikira n'ibindi bikomeye gusumbya ibiko badushikira bizadushikira, kuko twebwe ntago twumva. Imana ya Isirayeli irakubuza gusenga ibigirwamana ukaguma ubisenga. Imana ya Isirayeli ntizabura kuzana n'ibindi bisumbije ibi. Mu gitabo cya Bibiliya handitswe ko ibinuzenye bizaza, kandi ni ngombwa ko mbese ibyahishuwe n'Imana byose bizadushikira. Ariko Imana iguma ivuga ati nimuhinduke, ntimushaka guhinduka. Mwene data, nimuve mu byaha muriko murakora kugira ngo muhindukire Kristo, muhindukire Uwiteka Imana ya Isirayeli. Ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje, ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ariko muguma muja imbere y'inka musenga, muguma muja imbere y'ibikoko musenga, muguma muja imbere y'umuntu mugapfukama mugasenga. Mwene data,
nugaruke. Imana byayibabaje, Imana ntinezerewe nibyo muri ko murakora. Imana yonyene ikwiye gusengwa, igapfukamirwa yonyene. Ije yakuremye, ikakurema, ikagushira ku isi, nikwiye gupfukamirwa yonyene. Haleluya. Ngo mugabo nkagirira ubuntu bwuzuye urukundo, iyaruka rigira igihumbi ku bankunda bakagumya amabwirizwa yanjye. Uwiteka ni inyembabazi. Mu Migani 8 havuga ngo nkunda bankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazandonka. Mu Migani ni kuhavuga. Mu Migani 18 mugende musome ngo nkunda bankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazandonka. Abantu hagushaka Uwiteka Imana ya Isirayeli bagenda gusaba ibishushanyo, bagenda gusenga Imana itumva, bagenda gusenga ibitumva. Mwene data, nuhunga inkoni y'Uwiteka itaragushikira, nuhunga inkoni y'Uwiteka itaragukubita, nuhunge. Uwiteka ashaka guhinduka ngo uve mu ibyo uri kurakora, mbese uve mu ibyo gusenga Bayali, usenga Imana ya Isirayeli. Yo yakuremye, yo ikubeshejeho, yo izi n'igihe n'umunsi n'isaha uzapfira. None upfu nigwaza ugasanga uri kwasenga Bayali, ese uzaja hehe? Nirihe juru rizakwakira abantu basenga Bayali? Ese icyo kintu kwasenga kirafite ijuru rizagushiramo, kizagushiramo. Nta juru ufite mwene data uri kwasenga Bayali. Nuve muri Egiputa. Va muri Egiputa ugaruke, va muri Egiputa mwene data. Nuve muri Egiputa ugaruke. Uwiteka Imana ya Isirayeli ishaka kugira neza. Abantu benshi barazimiye cyane, n'abana batoya n'abakuze bose usanga bikora apfuka amasenga ibintu by'ibishushanyo. Nta mukuru nta muto, mukuru ayosha kuja, umukuru yosha umwana kuja gusenga ibishushanyo, n'umwana akosha ubundi kuja gusenga ibishushanyo. Ese ibyo bishushanyo bizabajana hehe koko? Muriko murihora ubusa. Umwana umwe gusa, Yesu Kristo, yaje kuducungura. Niwe dukwiye gusenga, niwe dukwiye gukurikira. Imana Isirayeli ntago inezererwa n'umuntu apfukamira ikintu kitavuga, kandi Imana yamuremye ayiri mu ijuru. Haleluya. Yesu natubare cyane. Mwene data, ngo haragowe abanyabyaha banse kubireka, ngo bicaye batazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Haragowe abanyabyaha banse kubireka, bicaye batazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Iki ni igihe cyo guhinduka mwene data. Iki ni igihe cyo guhinduka. Abandi no bakaryamana, abagabo ku bagabo bakaryamana, abagore ku bagore bakaryamana. Imana yaremye umugore n'umugabo, ariko ubu abantu basigaye baryamana ari abagore ku bagore, abagabo ku bagabo. Abandi no ugasanga ko baryamana n'ibikoko, ibikoko bakaryamana, umuntu ku gikoko. Ibyo byabaye hehe? Ni Bibiliya yahirikira iremeza bino bintu. Yemwe mwabantu mwe nimukanguke, mureke kuryama. Yewe muntu sinze nukanguke. Imana ntago yigeze ivuga ngo mugabo ku mugabo nimutorane muryamane. Imana ntago yigeze ivuga ati mugore ku mugore nimuryamane. Ariko abantu basigaye mbese barihaye amategeko yo kuryamana. Imana itigeze ibivuga. Imana ntago ishigikira abantu baryamana. Umugabo ku mugabo basigaye baja mu rushengero bakagira ubukwe. Nimwibuke ibyabaye muri Sodom na Gomora. Sodom na Gomora igihe abamarayika bari bagiye kwa Loti, abana, abagabo, ibiki bari bakikuje inzu ya Loti, yabari kavuga ati ngo nibasora abagabo ngo baryamane. Imana yarabarimbuye. Yarimbuye Sodom na Gomora, yarabakuyeho. None ni iki zatuma Imana itatugirira, itaturakaya twebwe?
niki kizatuma itaturakarira? Dore ino coronavirus yateye ngano no n'ibindi bintu bikomeye bizaza ibindi bikomeye bizaza biri imbere. Byabaye hehe? Umuhungu ku muhungu ngo turakundana. Haraho nkoraho hariho umugabo usanga avuga ngo ndafite umugabo, ngo ndafite umugabo. Wareba uwo muneka avanga afite umugabo ugasanga ni imfizi y'umugabo ugasanga ivuga ngo ndafite umugabo. Kabisa bene data, ko musuzugura Imana mukayisuzugura mukageza hiyo. Imana yabaremye ko muri abagabo. Umugabo niwe yatangiye kuremwa. Imana niyo yatangiye kurema umugabo, ariko asigaye bisuzugura bagafata iby'Imana yabahaye bakabisuzugura, ubugabo bakabusuzugura, bagashaka kuba abagore. None se nk'ubu isi yarangira waja hehe wasuzuguye Imana? Ngo nitureme umuntu mu ishusho yacu. Imana irema umuntu. Imana yaguhumekiyemo uri umugabo iguha mbese ubwiza bwayo. Ariko ubu usigaye ureba ko imbese Imana ko yari ikwiye kugira umugore. Ukareba ko Imana yakuremye nabi. Ukareba ko Imana yari ikwiye mbese kuguha igitsina gore. Uri umugabo, shaka ugende wihindure incuro 100 Imana yakuremye uri umugabo, uzaguma uri umugabo kugeza igihe Yesu Kristo azazira. No mu bihe uzaguma uri umugabo, kuko waremwe uri umugabo, originality yawe uri umugabo. Nimureke gupinga Imana iby'Imana yabahaye. Umugore nawe ngo ngiye ngo shaka umugabo, ukavuga ati ngo ngiye ngujya n'umugore wanjye. Wareba uwo muntu akavuga ngo ujya n'umugore wanjye, afite amabere, afite ibintu byose muranga kari umugore, ariko ngo ngujya n'umugore wanjye. Ese wa muntu we wazimiye koko? Kuri kuragaya kujya Imana yakuremye? Ese ntiyakuremye ibona ko bigukwiriye? Niwibuke kuri umugore, uzaguma uri umugore, hose uri umugore, ntabwo uri umugabo. Dore ntaumva, shaka kugenda wihindure n'ukuri uzaguma uri umugore, kuko Imana yakuremye uri umugore, uzaguma uri umugore. Ntabwo uzigera witwa umugabo n'umunsi n'umwe, ahubwo ibintu byose muri ko murakora Imana byayisesemye. Nimuhinduke mumenye ko muri abagore, mureke kuvuga ngo muri abagabo kandi muri abagore. Haleluya. Kandi baragenda mu rushengero bakaja gusenga bafatanya intoke kabisa, bagafatanya intoke kandi bakambara impeta, ngo ujya n'umugabo wanjye uyu n'umugore wanjye. Wareba abantu bavuga ngo wareba umuntu avuga ngo n'umugore ugasanga n'umugabo mugenzi we. Yemwe mwoka byaramwe, nimugaruke ku Uwiteka. Yohani ko yavuze ngo nimwihane kubwe bwo mu ijuru buri hafi. None koko mikumuraje mu ijuru koko? Ese ijuru mbese ijuru rizakwakira abagabo ku bagabo nirihe? Ijuru rizakwakira abagore ku bagore nirihe? Ngo ndakunda umugore wanjye, ngo ushaka kureba umugore wanjye, wavuga atego nshaka kumureba, yakwere ugasanga n'umugore mugenzi we. Nimwumve kabisa, mbeko mwibagira ko ibyo byaha byabaye Sodom na Gomora ko byatumye Imana irakara ikabarimbura. Ahubwo Imana irafite ikigongwe, iguma ibarindiriye kugira ngo mwihane muve mu ibyo bintu. Iguma ibarindiriye kugira ngo mumenye ko muri umugore, ntugu uhindukire. Imana iguma irindiriye kugira ngo irebe ko wayigarukaho. Reka kugaya iby'Imana yaguhaye. Ntabwo uzigera uhindura iby'Imana yategetse namba natoya wewe. Ntabwo uzigera uhindura iby'Imana yaguhaye. Ntabwo uzigera uhindura iby'Imana yategetse. Haleluya. Iby'Imana yagutegetse uri umugore kandi uzabyara ubabaye. Niko biri, shaka wihindure. Wewe uri kurihindura umva, uri kurahinduka kugira ngo uje kuzimu. Ni kuzimya ni kurakorera kuko nta handi. Kandi abandi ntagiye ikintu na kimwe bivugaho, babona ko ari byiza.
babona ko ari byiza umugore ku mugore kugira ubukwe, ugasanga barabashigikiye na ba marene na pare barabashigikiye umugore ku mugore kugira ubukwe. Ngo rero ngo umugore ubaho umugabo, ese umugore ubaho umugabo wawe, ese uwo mugabo we ninde? Umugore ubaho umugore wawe, kuko mwese murabagore. Izo ndoa zabaye hehe? Kibyo ariyo byatumye Imana irimbura Sodoma na Gomora. Abagore bajyamana, abandi bagore bakajyamana n'imbwa, inka, ibikoko, bene data byabaye hehe koko? Imana icyo gituma yaremye umugabo n'umugore, ntabwo yaremye umugabo ku mugabo kandi ntaremye umugore ku mugore. Nimuhindukire Uwiteka. Ngikibakoraniriza hamwe ngo ninjya na vino, ngariko jeho burangarariza, ngariko jeho barangarariza. Ikintu gituma mukoraniriza hamwe ni ukurya no kunywa gusa, ariko gukurikira Uwiteka, gukoranira hamwe muvuga ibyo Uwiteka byarabananiye. Bene data nimugaruke. Bamwe nawe ugasanga ko baragendana ikibwa kininiya, ikibwa kinini ngo ni kigabo ciwe, abandi nawe bakarongora ibikoko, mwokabyara mu mwaritse ibyo byaho uko bizabagira nabi. Ahubwo nundi Imana irihangana. Imana irihangana kabisa. Imana irihangana, nta kuntu umuntu yaremwe n'Imana akajyama n'igikoko. Umuntu aremwe n'Imana agafata igikoko akaba ari carongora, agafata igikoko akaba ari carongora. Mbese Imana Israel, Imana itugire neza kandi Imana itubabarire. Nimureke kuguma mu mwiza mu mwijima bene data. Imana ntabwo yigeze ivuga ati ngo umugore rongorwa n'igikoko. Nicyo gituma Imana yaremye umugabo n'umugore. Imana ntabwo yigeze ivuga ati umugabo urongora imbwa, ngo umugabo urongora inka, umugabo urongora iki. Imana byo yigeze ivuga. Mbese yo mategeko byanditse muri Bibiliya. Abapasiteri nabo nyine bagenda bagasezanisha umugabo ku mugabo, bakanasomera na Bibiliya, ijambo ry'Imana, bakayumva ijambo ry'Imana. Mbese bakabakubahuka bagasoma ijambo ry'Imana, basomera umugore ku mugore, bagasomera umugabo ku mugabo. Ariko se none weho umupasiteri kweri uragira ibyo, ese wumva utameze nkabo? Nawe ukwiye kwihana kugira ngo Imana ikugire imbabazi. Nta kuntu uri pasiteri ukagenda gushingiza umugabo ku mugabo, umugore ku mugore. Mu rushengero rwawe uzi ko harimo abantu baryamana n'imbwa, mu rushengero rwawe uzi ko harimo abantu baryamana n'ibikoko by'ibyo byose, ariko bikakunezera ukicecekera, mbese no gusangira bakanasangira. None iryo juru niri uri kurajamwe, iryo juru uri kurajamwe nirihe? Nimugaruke kuko bwami bwo mu ijuru buri hafi. Mureke uguma muri mu mwiza. Satani yarababujije, Satani amaso yanyu yarayahumishije. Abandi nabo barikinisha kabisa, bwacu bakaja gusenga. Ibyo byamwabiretse katakamaro, kari kubajana ikuzimu. Ibyo byaha ni mubireke, ni ukubajana ikuzimu. Donda kubwije ukuri, nta juru ry'umugore ku mugore ririho, nta n'ijuru ry'umugabo ku mugabo ririho, nta n'ijuru ry'urongorwa n'imbwa ririho, nta n'ijuru ry'urongorwa n'intuze n'ibikoko ririho. Ni mubireke, ibyo byose byashyizweho n'abana n'abantu. Nta tegeko ry'Imana ribivuga ibyo. Imana irabyanga ibyo bintu, Imana ntabwo ibishaka. Nimwihane mugaruke ku Uwiteka. ngo ndi Yehova Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Misiri, mu nzu y'abashumba. Ariko abantu bamaze kunezererwa kwigumira muri Misiri. Abandi bariko barataka ati sije nzabona ndavuye muri Egiputa. Nimugende musome ukuntu Abanyayisiraheli bari bagowe muri Egiputa, ukuntu bakubitwa bafatwa nabi, ariko Imana ikababarira, ikumva kurira kwabo, maze ikarungika Moses kugira ngo aze abakure muri Egiputa.
namwe Yesu Kristo niwe yaje kugira ngo bakure muri Egiputa. Uwiteka yabonye ko abana b'abantu ataju bazajamo. Uwiteka yabonye ko abana b'abantu bose bazarimbuka kugira ngo baronke ijuru, ari uko yarungika umwana wayo w'ikinege kugira ngo adupfire narwo turonke ubugingo. Ariko mwebwe mwace mukubita umugere Yesu Kristo mu mutahariya, muca mujyamana abagore ku bagore, abagabo ku bagabo, abandi bagasenga inka. Inka itavuga, inka takintu kimwe numva. Ahubwo ngiye ubwo sinzi ko n'inka yumva, sindabizi namba yumva nawe yumva uko Imana yayihaye, ariko n'ikintu gikuye kuribwa. Abandi ngo ntibarya inka kuko ngo niyo basenga. Abandi ngo ntibarya inka kuko ngo niyo basenga, ngo ni Imana yabo mwoka byaramo. Inka yigeze irema umuntu? Inka kabisa yigeze ikora ibitangaza? None iyo nka irafite ijuru? Ese yo nkaho irafite bene data, mureke kuzimira. Mbese ko mwakunze kwibera muri Egiputa, ko mwahakunze kandi ari ahantu habi, nimuve muri Egiputa. Nimuve muri Egiputa kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli niyo mpamvu yarungitse umwana wayo w'ikinege. Abandi nabo bababaza bababwira ibintu by'Imana, ahubwo ukamengo nibitangaza. Basenga ibintu batazi. Mbese sinzi ko banasenga n'inka cyangwa basenge n'ibiki. Abantu benshi babayo batazi n'icyabaremye, batazi ikintu na kimwe cyabaremye. Mbese bibereye aho kugusa, batazi n'umuntu umwe yabaremye. Ntibazi n'Imana yariyo, ntibazi mbese byose bibereye aho. Baradamaraye bo ntibazi n'uwabaremye. Nimuhunge. Ariko akantu katera mu isi mugatangira mukajugumira. Mbeko mutajugumizwa no kwikinisha. Mbeko mutajugumizwa no gusenga ibigirwamana. Mbeko mutajugumizwa no kurongora umugabo ku mugabo. Ko mutajugumizwa no kurongora umugore ku mugore. Kibyo byose biba bitabajugumiza. Ariko ikintu cyatera mu isi kikabajugumiza, humura n'ikindi kizaza kirutiki. N'ikindi kizaza kirutiki mutihanye ngo muve muri Egiputa musango Uwiteka, murero Uwiteka ababarire. N'ikindi kizaza. Ibyanditswe muri Bibiliya byose bizashika. Haragwa umuntu rero yafashe Imana akayishira inyuma. Uwiteka arabakunda, niyo mpamvu yaje kugira ngo abagire neza. Uwiteka arabakunda, niyo mpamvu yarungitse umwana wayo w'ikinege kugira ngo abagire neza, kugira ngo muronke ijuru. Ariko abenshi ijuru ntajyo bashaka. Umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, kandi nta n'isoni akaza kubwira ati nguyu n'umugore wanjye, wamureba ukumva uratsitaye. Nta n'isoni akubwira ngo uyu n'umugabo wanjye, wamureba ukumva uratsitaye, mbese ukabona n'isoni. Abandi nabo bakagenda mbese. Ariko umugabo usanga yakubisemo ibintu yambaye inkweto z'umugore, yambaye amaherena no ku munwa yisize n'imishatsi yishizeko, ngo n'umugore ngafite umugabo. Mwoka byaramwe ibyo byamwabiretse mugakurikira Kristo, kibyo byabizabajana mu muriro. Mbese kibyo byose urisiga witamukisha nk'umugore, ni hahandi umugabo. Yewe muntu uri kurakora ibyo nukurura umugabo, nisi zarindi he umugabo, kuko Imana yakuremye uri umugabo. Ntagira do umva akaranga kawe nako umugabo ntabwo uzigera uhinduka. Uri umugabo ntabwo uri umugore. Shaka wigira umugore, shaka wambika ibintu bituma mbese umera nk'umugore. Uri umugabo, Imana yakuremye kuri umugabo, uri umugabo. Nawe wa mugore we, Imana avuze ko uzabyara ubabaye, nambara ibyo uri kurapinga, nambara ibyo uri kurahunga. Dore uri umugore, Imana yakuremye uri umugore. Dore nta kintu kizahindukaho. Shaka wihindura umugabo, uri umugore. Imana ikubona kuri umugore, uri umugore pe, kuko niko Imana yakuremye. Ureke kwihindura ngo uri umugabo kandi uri umugore. Ukuvuga ko yapfutse uri umugore,
uri umugore nta wavutse uri igitsina kobwa, uri umugore, reka kwirirwa wihenda ngo ugende kwihindura. Uri umugore, Imana yakuremye kuri umugore. Uri umugore, ntabwo uzigera uhindura. Rijya tegeka Imana yategetse kuri umugore, Imana yagupangiye kuri umugore, uzaguma uri umugore. Shaka wigirisha ibyo bagabo, shaka wihindura igitsina cyawe, nubwo wagenda ukagikata ukagikuraho bagushica umugabo, ikiguma ari kiriya nikijya Imana yakuremanye, nico kizaguma kiri ari umva, nico kizaguma cyanditswe, kuko nikijya Imana yakuremanye. Uri umugore, nta kizahinduka. Nawe mugabo shaka ugenda ukatishe ibyawe n'akazi kawe, umenya ko bijya wakatishije numuri umugabo Imana yakure, wavutse uri umugabo, Imana yakuremye uri umugabo, ntabwo uzigera uhinduka imbere y'Imana. Ikubona kuri umugabo, kandi kubona ko umva sinzi ukuntu nakubona iyo ibonye uri kurihindura nk'uko, kandi ibona kuri umugabo. Abagabo barataye kabisa icyubahiro Imana yabashizeho nk'abagabo, bashaka kuba abagore, bashaka kugenda bameze uko nk'abagore. Iyo ariko avuga bavuga intoki bagenda bameze uko umengo ni umugore. Nawe se ibyo se kuri kurabikora uri umugabo, shaka ukumbure ugende nk'umugabo, kuko uri umugabo. Abandi ijwi bakaniga ijwi bakavuga akajwi k'abagore, ufite ijwi ry'umugabo, Imana yaguhaye ijwi ry'umugabo, nirijya nyene, uri original umugabo. Umugabo ushaka windi inshuro magana, uri umugabo, Imana yakuremye uri umugabo. Umudayimoni wo gutera abagabo ku bagabo kugira ubukwe amaze kugera isi yose. Harimo abagabo ku bagabo, abagore ku bagabo, abagore ku bagore, mbese ibitsina bisige bigira ubukwe. Kandi n'abategetsi ntaco bibabwiye, barabireka nyene bikiberaho. Mwene data, nuhinduke kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ashaka kuhinduka. Nimba udashaka guhinduka mwene data, Imana yarimbiye Sodomu na Gomora, ntabwo inaniwe no kurimbura inosi, ntinaniwe no kurimbura inosi, ariko iracarindiriye ko wewe wahinduka. Yesu Kristo aguma bembereza se ngo manzureke kugira ngo umugeni wanjye yihane, manzureke hari abatarihana, manzureke hari abantu batarihana, umugeni wanjye atarihana. Mwene data ni wihane, kuko nutihana ikuzimu harakubona. Nutihani kuzimu harakureba, nutihani kuzimu harakubona. Yesu nabagire neza. Ndiko ndarangiza. Nimuze kuri Yesu, munye munzi ifunganye. Yesu Kristo ababarire, Yesu Kristo abagire neza. Dore Uwiteka Imana ya Isirayeli ashaka ko mwihana, arabakunda. Niyo mpamvu ashaka ko mwihana, muve mu byaha murimwo kugira ngo abagire neza. Ndagereje ngaha abantu bose bari kwaranyumviriza, Imana ibahezagire. Reka ndangize nshima. Data twese uri mu ijuru, ndagushima kuri Uwiteka Imana ya Isirayeli, ndagushima kuri ijambo mpaye. Mana umuntu ari wese ari buryumvirize, ndakwinginze Kristo mwana w'Imana, umuhezagire rigire Mwami Yesu Kristo rimuhindure, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Yesu abahezagire abantu bose ari bwumve.